Village Council by-election na inatur KOLASIB District chhunga Village Council pahnih Saidan le Nisapui VC draft Electoral road chu nimin tlangzarh ani. KOLASIB-IN MIZORAM Government Online Excellence Award sanghi somhi pathum chu sanghi somhi palia LAWMMAN na dawng. Chief Minister le Pvt.Ltd vawiin inkawmna an nei. Chanchin thari lo ngai tha anga chhar tu tabi thale rinzwali tuna chanchin kim changzokin Project Veng Branch YMT vawiin khana thlonin thisen an pe KOLASIB Project Veng Branch YMT chuan vawiin khana thlonin KOLASIB Blood Bank ka dam lo mamo te tan thisen unit so ma thlonin an pe a thisen pe tu te himi papariat le mheichhia pahnih an ni Economics and Statistics Department Hwai District Research Officer Office KOLASIB chin Saidan darkar somni palikal ta chung khan KOLASIB District ka naupiang pahnih an om KOLASIB District chunga register mi KOLASIB District chunga register mi somli pangate chin Saidanin darkar somni pali chungin naupiang pahnih mi pale meichhia pakhat ve an ni a thi ero report don anilaw Village Council member changlai an bora lawanga by election na inatur KOLASIB District chunga Village Council pahnih Saidan le Nisapui VC draft Electoral road chu nimin tlangzarh ania KOLASIB District Election Officer puro Pvt.Ltd bor sab chuan in thlanna rama Electoral road chu thilpoimo takania wangin uluk takati ani thin thu wasoi Kopahnih te VC draft road tlangzarh na HDC conference hall nei ania draft road tlangzarh tu KOLASIB DEO puro Pvt.Ltd chuan India chu in thlangram mi puiten ram shwai tu an thlan thin na khovela democracy ram lian berani thu asoya DEO chuan MLA election ani emo Village Council election po ni se democracy rama chuan electoral roll hi thilpoimo takania sarkar poina ngai poimo takjet ani ati chumai ba ka electoral roll chuang mi puita ta na poimo le zwala hewang hiana boipui tu te point uluk takin hun le tha tam tak sengin an boipui ani ti in chataka draft roll pe fel ani le a hun takatlangzarh ani thei chu LAWMMAN thu asoi The MIZORAM election to Village Council ro sanghi sompali in natarlan danin India khwale tuini na nei kum sompariat lingchin le anom na constituency yani za somriat anom tlin chuan chu anom na biala electoral roll a zia lo register thei an ni a tuna draft roll tlangzarh ta ka alan dan chuan Nisapui a hian voter zaruk somli pasari omin mi pa zathum somni panhi le meichhia zathum somni panga ani KOLASIB Saidan po voter zaruk som pasari omin mi pa zathum som panga le meichhia zathum le panhi ani ve thung VC member panga ve omna heng kho panhi a te hian member changlai boralan oma hemisi druak no khana tur hian by election buat sei tur ani tun July ni somthum pakhat thleng hian siam that ngai siam thatur te tun July ni somthum pakhat thleng hian siam that ngai siam thatur te tan form thelu hun siam ania August ni khata tangani riat chungin chinfel ani anga August ni som pathuma final electoral roll tlangzarh ani ang KOLASIB-IN MIZORAM Government Online Excellence Award sanghi somni pathum chu sanghi somni palia LAWMMAN na dawng July ni somni pathum khan Assembly House Annex Conference Hall Aizola Information Communication and Technology Department buat sayin Information Technology mangtangkai Department le office tenhena Government Online Excellence Award sanghi somni pali hlan ania KOLASIB District DC puro Pvt.Ltd pura Fel Housel District Informatics Officer 10 LAWMMAN hi KOLASIB District IO in andong ani Chief Minister Pulel du oma chuan he hun hi atel puya Dr. H.VANLANGHAKA Minister ICT chu khwalza omni in Dr. Renu Sharma Chief Secretary SMLE IAS Secretary ICT le District in DC 10 he hun hi antel puibok Chief Minister chuan thu soin khovel kalphung hi IT hian thlak danglam chhauzela khovel ramzau takni thin kha alo ti zim ta ani ti soin sarkar in rel bol na lama po an chhor tangkai thu asoi Dr. H.VANLANGHAKA NPR Minister po in thu soin IT lama mason na chuan lamhla zo ka changa sarkar office door tur te tan remchang zo ka chhop saka tulai khovela chuan IT man tangka hi ti mak mo ani ati LAWMMAN hi huang palia semania huang khatna chu department office website ania huang ni na chu sarkar and kozir na in website ni in huang thum na chu online service lama thok chabik LAWMMAN ania huang ni na chu special recognition award ani KOLASIB DC office chuan huang thum na online service lama thok chabik LAWMMAN la in district dang DC office som tenen pakhat na an hau ani
Mizoram Sarkari Minister MLA le Group A Officer Tintiration bu faidong thailau tura malakna non-entitled for ration card a KOLASIB DCSO officer Group A Officer pahnih chuan an family ration card an thelut to ration card thelut tu te hi veti officer veve ni in KOLASIB DVO Dr. Le Sanglen Ral Sunle Dr. K.WANLANGHAKA vareng te veti officer te an ni a NER tan tun thatop thleng ration card thelu hun hi hon ani Thudon Danin Minister MLA le Group A Officer te hian an family ration card hi supply officer thelut ma se document poimu atan an kol turin pek chwale ani anga chuldanga an mangle thayang ama ero chu ration bu file theilo turin ration card ta chin chhiana an siam sak thungdon ani Chief Minister le Pvt.Ltd vawiin khan inkawmna an nei vawiin somha khan Chief Minister pulel du oma chuan officer Mizoram People Forum MPF shwai tu te koma Sarkar kalzel dan tura an thuron te ngai thlak sakin akai shwai sarkar chumi puiten riru tharpu a andin ani awangin langtlang le hwap zau tak an kalzel tur thu alo shil Chief Minister hian State Project Monitoring Committee kal chaumek dante tun hnayan hathok chhia media alo lang chen khat thok tu te chunga ma an lak dante ashila tender chen khata sarkar thu thlok na siam dante leiba chom an nga awanga harsana an to dan le ma an lak zui dante ashil fia bok Central Sarkarin sumpuk thei china siam chunga chau sumpuk an tum thule chumiata na inren chemna lama an lak na te tunhaya special drawing facility manga ninga emovel chau sum an puk bel chan chu state sarkar ta na hlok jok na oma wangani thu soibok CBI churam dan tharina phut ang thlapa general consent pe kan ni thu te MPF shwai tu te hi ashil fia ani ai kalak anti top to don ti pulel do ma chuan soin danom san kenko thule non practicing allowance po danang taka kalpuyan tum thuwa soya mi puiten riru tharpu in sarkar thar an siam to awangin hwai sen takin langtlang le hwap zawro rel na kalpui an tum thlat thu asoi MPF General Secretary Reverend Relram Liana Pachuaw chuan kumchan ve chung lekin sarkar malakna thale duam tak tak mutura tamawangin lawmmman thu asoya chatakaram in rel bol na le mason akal zel theinan an pol thil tumin asoi angin an ngai poimo thil deron thlen ani thu asoi bok ani Parliament a puke vanlel venan dan lawaram danga chang ko velak lu ti top aphut Parliament monsoon session ne meka Mizoram Lok Sabha MP pu ke vanlel vena chuan zero ara thu soin rampo na changa ko vale so thing lak lu ti to pa phut thu asoi chuak North East akut na thok tu ten an thlai thar ko vale so thing shalna har sana an to thu soin puke vanlel vena chuan he har sana an to chan chu chenom ram danga changa heng thlai te hi India rama an lak lu wangani thu asoi North East mi pui tam tak te eile bara anin nga na chu ko vale so thing ani thu asoya Myanmar changa dan lova ko varau tam tak Mizoram le Manipur kal changa lak lu ani atia puke vanlel vena chuan India ram le Myanmar ram ria India sarkarin custom le Assam rifle te a duty tir chungin ram re kal changin smuggler ten ko varau tam tak an la ti asoya North East mi pui tam tak rin dan chuan heng smuggler te le sarkar mi roi te hi tang rualin heng sarkar phallau ku varau tam tak hi ramrikanin an lalu tani ti arin hlel om thu soibok Central Sarkar chuan China atangin so thing tam tak acholu ti puke vanlel vena chuan soi chuakin chulo taka heng so thing le kuwa foreign atanga lak lu hian North East akun na thok tu te ezona ti chhata wangin so thing le kuwa lak lu hi ti top thwai phut thu puke vanlel vena hian soi ani khati zong khatun tuma chanchin thar kan ngai thlak theite chuani e